Qancha bo'ldi bu? Ya. Qancha bo'ldi? 50 ming astal. 50 ming. Qancha tish ekan? Ya. Qancha tish ekan? 6 tish. 50 mingga alındı. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 5-sentyabr 2021-yil. Soquluq mal bozorundayız. Chүй облысы Soquluq rayonu, Soquluq mal bozorundayız do'stlar. Video yoqsa like bosib, so'rovlarni kommentarda qoldirasizlar. Birinchi qo'chqorlar, jalan qo'chqorlar tartib ko'rgazmoqchiman bugun sizlarga. Qo'y, charva qo'y, qo'zlarni отдельно tartib ko'rgazam. Sizniki emasmi aka? Yo'q. 100 ming ota. İyi jokin. Sasit aka 100 ming ota deytmi? Shunda o'n qo'chqor. Средний ekan. Sizniki emasmi aka bu? 100 ming ota. Assalomu alaykum. Sizlarga qancha? 60. Qancha tish? 4 tish. 4 tish deydi. 60 ming so'rayapti shuni. Tak, bo'yi qanday ekan buni? Bo'yi 90 ha? Bugün barın tishini so'rayotsan bir kommentariy keltir. Baka sen ne stomatologsunmi deb? Stomatologsunmi deb? Tak 60 ming deydi. Hech qancha? Tak, bu kimniki ekan? Sizga qancha? 80. Yoshi qanday bo'lib qoladi? Orashani Qanday liniya? 80 liniyasidan deydi. 2 tish 80 ming so'm. Qaraymiz. Bunisicha. Bo'ldi shu. Bo'ldi arashanmi buni? Bularning bo'ylari qanday? Bunun tishi qanday? 2 tish. Bo'ldi 2 tish. 2 tish жаңылы sayodat deydi. Ha, bularchi? 2 tishda borlar. Bular qanchadan? Vadosh nerede tam? 80dan. Neyiz qanchadan bo'ladi? Ya. Qanchadan bo'ladi bular? Ması var. Tushuningizmi? Şu üstte. Telefon nomeri berin de. 556 0556 33 20 22 çalaverasizlar mı? Qo'zi. 2 tishlar qo'zi qo'chqorlar. Tak, bu yerda da qo'chqor. Assalomu alaykum. Kimniki ekan? Sizlarga qanchadan so'radingizlar? 50 deb atamiz. 50 dedi. Bu 50. Qancha tish bo'lar? 2. 2 tish ham mavzcha. 4. 4 tish. Ular veseri bo'yi qanday? Bo'yicha 85-90 da. Onda o qo'chqor var. Ha, o yoqdagilarchi mashinada öyle. 40 tane var. 40 dan bular qanday 2 tishleri bularda? Jalan 2 tishda. 2 tishleri ekan jalan. Jalan 2 tishda. Ular jana arashanlarmi? Ovada. Tak. Bunda qo'chqor. Qora. Kimniki? Aleyküm selam. Qanaqasiz? Assalomu Qancha so'radasiz va qaraga? Ya. 200. Şu ko'rinmaydi, 200 ming deydi. Bu tishi qanday bo'lib qoladi bak? Buna qaran. Qara 3,5 yaş. 3,5 yaş bo'lganda, shunda 4-cülür sayılır. 4-cüsünü sayıladi. Avval sarıga qancha so'radingizlar? 45. Bu 2 tish o'xshaydi. 4. Bu 4 tish. 2 yaş, 4 tish. Onun boyu vesi qanday bo'lib qoladi? Uzun ekan. Tap kaldı vesini tartkan yok. Boyu 1 metre olsun. Boyu 1 metr примерно.
Қараңыздар мына. Бесін тартпап тұр, бойы где-то 1 метр. Не верь ему. А бұл-чо? Сказки рассказывает. Бұл 100. Кайсел? А бұл-чо? Ну, это Бұлардың тіштері қандай олар? единственное то, что ты правду сказал. İki kişiden ötüp 4 düşke gitti. 2 tişteni 4 düşe geldi tata. Bunlar bağ verdi mi bazı? Sırayla kişi. Yaktan verilip o değil. Үйден бері adada. Жақсы мына құйрықтары. Қараңыздар күні жақсы көрінбейді екен. Каналға методасы. О, базар аламы деген. Нет, он этот может во дворе когда. Так, тағы қошқыр. Его сколько продержал у себя? Онда А что, год таким дайсловик? У меня тоже вот. Қанша байкал? Тура отправляешь. Через неделю Ол начинаешь. бер жаш. пускать Ақшасы қанша? у которых легочные проблемы, 150 они мың. не могут там ходить, задыхаются. 150 мың. Я вот сколько, штук 6-7 маток Ол спустил. 2 жаш. Мас. Олар вес бойы қандай болып қалады? Метр ждейді где-то. А бұға қанша сұрап отырсыз? Они вдвоем Тоже 150, а? вдвоем ходили, в основном раз 150 мың дейтін. смертельный волну. Нет, ну там же все равно отличаются. Онда оған қошқыр. От комбайна должны быть Олар арашан лучше, да? от миллиона лучше. Арашан. От комбайна лучше должны быть. О, блин, нормально. Так, бұқтадағы қошқырлар чөп тұр. Қаншаған екен? Қаншадан? 50-ден, а? Тіштері қандай? 2 тіш. Ол мүйізі қошқыршы. Бұл қанша? 16? 16'dan beri. Мүйізі қошқыр 16 мен сол. Жалаң қошқырлар татып көргізем достар. Аңыздар. Қошқыр сезон башталды. Базарда қошқыр көп. Қошқыр. Ассалаумалейкум. Қанша? 50 мың. Так, сколько зупим? Қанша тіш? Год и 7 месяцев. 5 жаш 7 айлық екен, жаш. 50 мың сом дейді. Оған қошқыр. Охо, қошқырлардың зорлары бияқта екен. Ассалаумалейкум. Сіздердікі? Қанша байке? Қошқыр мұна? Қозы қошқыр екен, а? Қанша? 70. 70 мың. Бұл қанша айлық екен бұл? 8 ай. 8 айлық. Қозы қошқыр 8 айлық 70 мың. А бұлша? 2 тысяч. 2 тіш. Бұға қанша сұрап атасыз? 50 мың, а? Бұлардың линиясы қайсы? Қандай? Ландрастың баласы мал. Ланглес? Түсінбедім. Ландрас. Ландрас. О, жол қошқыр ба? Бұға қанша тіш болып қалды? Қазір байқын көрейін. 4 жаш. Бұл 4 жаш екен. İşte ары-қырақ қой бұл. Бұлар пародасы қандай болып қалады? Пародасы арашан екен. Все. Ассалаумалейкум. Александр. Кімдікі екен бұл? Ана не бар қойып тұрда. Чоң қошқырларға. Қаншадан бұл қошқырлар? 60'tan. 60? 60 мың сом. Бұлардың тіштері қандай екен? Ben daha taktı eskiden de. Kozu da var. Тіштері қандай жаш? Kozu, 1 yaş. Қозы 1 жаштар. 60 мыңден. Құлақтары ондай болған. Сіздікі қанша байке? Бұл да 60, а? Тіштері қандай? 4 tüş. 4 тіштер бар, а? Var 4 tüş. Бұлар не порода? Hisar. Гисар? Гисарский, 60. Немес şişer şuna. Gördün mü bunu kanattık için?
Zimney bo'ladi. Колючий deb qo'yaversa aytganda. A nega sari pux? Kisar emaslar, pux bo'ladi. Bu quyruqlari. Shuni bilish kerak-da. Quyruq quyilib turadi-ku. Ya. Kisar tuz turish kerak qanday bo'lsa. 60 ming deydi. Qo'shqorlar. Bunday bo'lgan qo'shqorlar. Nomerini sırayla qo'ying. Jaman ko'radi. Keyrlar. Bu yerda daha turadi. Qo'shqor. Assalomu alaykum. Tartarayın da qanchadan bu? 200 ming. Gilet qo'lga широкий. Yaşı qanday shu? 5 yaş. 5 yaş. Şurada qancha tish bo'lib qoldi? 5 yaş ha. Ves 200 ga boradi. 200 ga boradi deydi, mana ves. Qancha dedingiz? Ya. Qancha dedingiz? Aqchasi da 200. Ha, sarıcha. Sarı bilbey. Sizga emasmi? 40. 40 ming deydi. Onu bir suratga tortib qo'ying. Bunun boyu veslerini ölçüp görmediniz mi? Taşlasın. Boy 1-2'den öyle. 1-2'den öyle ha. Ves 200 ga 200'ge yakın. yakın ha. 200'ge yakın. Boyu 1-2'den öyle. Vallahi. Roja Marda degen. Onda Qo'chqor em ko'ratam menda. Ya. Em ko'ratam. Tak, bunda 4 Qo'chqor turadi. Assalomu alaykum. Qanchadan bayga bular? Tak, 95 degende bu qancha tish, vesi qanday, boyi qanday? Alarni o'lchamadingiz ha? Bu 95, mo'su 120 deydi. O birden jo'g'or ekan bu. 120. Ha, bo'lsa. 95 dan mana. Assalomu alaykum. Qanchadan bayka bular? 95. O birle 120 bo'lar. Alda. Ya 55 dan. Üstünü tartsak çık. O tishlari qanday bu? 4 tishdan ötdi. 4 tishdan o'tganlar. Ular qanday paroda? Araşanda. Araşanlar ha? Chuy, araşan. Cho'ng Qo'chqorlar. Birden aşağı. Birden aşk veschi ves. 180 barda. 180 ha? O'shani tegaraman. Atı mashinadachi. Mashinadagilar. 55 dan. Burada balda. 55. Alan tishlari qanday? 2 tishdan. 2 tish ha? Bu cho'ng Qo'chqorlar ekan. Tak, bunda Qo'chqor teziladi. 95, 120, 95 den bunda. 4 tishdir Qo'chqorlar. Mana güzelimler. Bazar bağı verdi sırada. 80'den beri. 80'den beri adam. Qancha odam bo'lish? Olur şimdi. 5-6 bin rol öyle oldu. 5-6 ming rol o'ynayapti. Ular qanchadan dedi bulardi? Üstler 4 tiş. 55 dan. Ular 55 dan ekan. O Qo'chqorlar. Buraya 4 diş, buraya 2 diş gel. Böyle 4 tish, böyle 2 tish. Qarangizlar. O 4 diş gel, buraya 2 diş gel. Bir 150 urib qo'yadi, ves. Sen deb turadi-ku. Cho'ng Qo'chqorlar bitta o'xshaydi. Telefon nomeri berasiz-chi? Aytыңыз. 0507 77 67 50 57 ekan oxiri. 67 57 oxiri. Çalaverasizlar shu Qo'chqor. Do'stlar, videoni yoqtaysiz. Videoni yoqsa like bosib, so'rovlar, kommentariyada qoldirasizlar.
Qo'chqorlar, jalan qo'chqorlarni tartdim men hozir. Endi qo'ylarni tartib ko'rgazmoqchiman. Endi qo'chqor sezon boshlandi hozir. O'shaning uchun. Sizlarga qo'shtasam ko'rishguncha omon turingizlar.